Nere malakan yam kana diala content barwan wasame Nuer online TV channel. Joban ling wasame jome bej magoro liang kirmiyadi chela danu ne she state of emergency cheje declare ka warap ken unity state. Angulo damo. Na mene bej magoro liang kane dialten kon tilanduare. State of emergency cha jalat kaba. State of emergency liane jan. Wale janga bakel kapay bakel ron kina dangro di jan dangro wich. Bana jome bana jeling ka lode. Kirmiyadi state of emergency declare ka warap ken unity state. Tel rami bijal kam wine dangro ka pes bakel ngeji man lode in state of emergency. Dudu no ana ramu wajek jal kam warap ken unity state ba nek terwaj kuma kirmiyadi barar ke TV dung South Sudan be belat ngo chawi dangro kapchong ko kor pen dang bakel lan ke nusruna che unity state kapchong ka cha warap wajane ke wichi mane kirmiyadi ka kapchong ba. In state of emergency gen situation in which a government temporarily grant itself a special power to deal with crisis. State of emergency lura no bukum baroda moy kalwang menaga ena ramaten gwasa mo milok raide bejanak bilan kuma karwade. This may involve suspending normal law and civil right in order to respond more effectively to an emergency such as kirmiyadi charo moy kalwang ko benedi alan contentere wina to baga kapchong kabilan ngot ka karwade ngot ka to ko ngoti nyodo jango tel lan mabalat ko benedi alan contenten gwasa mo baka nak amalog raide bejanak jen kirmiyadi ename initial emergency ki state of emergency ko be army conflict or civil unrest baka nakke baka doy ka do badan ndera mal der jenonga je kejen state of emergency la kuma la ne dial tel ne tibijal tiang changda ne dial bugu nyur dor ken anyok tel ram bro tel freedom of movement or assembly tel ne tibidol ram wajek kene de jeg ba je lo choden dol jal ka kel bukuma ka kep ka baka ye ngolude state of emergency o be power kelu ba ja kam de ne ram lok jo de ne ba janna amen je ka longwa same ke state of emergency chikuma sha dire la violation la de long la na naga government may restrict freedom like speech movement or assembly leading to abuse of power and suppression of reason ram lok ro kirma yadi ke jan gwa same ke state of emergency ba jannak nyono jin chaji bunok jal chaji bunok ro ke ne dor de la ro cha gor no bi lat lana mene telekuma dodien deran look and point the kirma yadi garwa state of emergency jaga long security force may arrest people without warrant or due process which can lead to unlawful imprisonment and fear among the public men jaga long ka state of emergency and rande je yen tel warga me cha gor e changchi shonda baka cha jaga no yan ge de je yen deramo de je nakara teram de je ke state of emergency wa tene to ngwande la long den la ja yar ke long abuse of power leader might use emergency power to silence opposition extend their rule or pass law without approval from parliament ke state of emergency and ranan gwasamo la long da kanke la long da kanke kuma la bom da kanke ka ba jodien ba je wo tel ram jodien ling lo bilen kuma karwadan gwatamo o amishi lo yunyen ke kuma jan luda men be je long ke state of emergency ne diala content gwasamo curfew shutdown and restriction can harm business trade and livelihood especially for small scale worker and daily earners state of emergency la ne ngwana jaga ja chuchet ke trader ke jinya gat ka ko tel gwa bu ko tin ka tel gwa na ko ko je no ke lu la ka wo ke lu la tiknen to ngwan la ja yere long ajena dan ya ke state of emergency anyo state of emergency point la ne to ngwan la ka jaga ja chu tangun la na jaga ja dol citizen bi chu je long ko en community to panken chicken bu ja ram nyu to duele na me jaga ne dial ko bi ke die ko ni point kwana ba chamba tel ko cha gor no betene te ba nen ti jel kel ne ro ne de rong de ko ne ram kel karwade women gor we ja gor be business ne dial ten wana ba ja ko bi ke je anyo in state of emergency wo je democracy ala loar ki ko deran mandan gore der jela me bi state of emergency be je extended state of emergency can erode check and balance giving the executive branch to my control over the country state of emergency go bil han point en kirma yadit karwa de terra den telekom ayo telekom ten kokien anyo in state of emergency bo take a specific group to targeting of a specific group in some cases certain ethnic political or religion group may be unfairly targeted under the guise of maintaining security state of emergency over the group ba gorno ba gor ka ba ne kon ba nak chimrai kon ku ide me ka ne kon la nuer wai army state of emergency chalet ka warab state la ne je ka unity state la mayom ne me e shamalet kirma yadi ne je ka queen ware ajen la declaration of state of emergency ka jam urjen o benwar ba kana ka chap lo bilen ku
kuma be wo pre no kuma karwa den wine kam warab kene unity state name a systematic way of targeting specific people especially the Nuer and kuma kirma yadit ko target Nuer tane ko kien jangnan yanan go che state emergency chajelat and point de kien go no be Nuer be kanek telema da dien melalade and tama name a jen jondan and be jangorano daraja lingano state emergency ngum kwaje digir keje kwaje diglir ko gor ko ba Nuer ba ka target re wika South Sudan and state emergency be takapat bakal ala nusruna nyono telema shale bunajal kuma jen betlado mishi lok ba jen ka kuma lo ene de da jen nak loro ba ka telema de lat ka kwide de laro jen changwot che tol ajen state emergency la men lat kan jen Nuer chalen je jam no confusion ko nate wan be ko confusion o kim ya di che la we da ka warab state kan unity state cheja ne ko target kan Nuer ko Nuer bu yit ka point kirma ya ena men tam right kon ka kwide me ajen koren be ni jen ka kordial ko be de kele be jen angan winami ka unity state kam wara ko en ramba jigre re jel kel ko jang chigan te kele won jang jel ka goli so no mo be kore be keno ka kor mo be to kam SSPDF kan Nuer wa army nyok state emergency kwa je dir ka QSPL IO jen jodana go re de nywa ya kel banam din len link ka kor gwasan be ka ide in state of emergency